Meni nije djelovalo ništa. Ali si ga zatekao, znaš, kao da ga neće skidaš ovo. Sača 1, Lopičić Milica, Partizan Beograd, Kostić Dunja, Crvena Zvezda. Grupalić Lazar, Marinković Konstantin, polufinale kategorije do 38. Sača 2, Majančić Đurđa, Partizan Beograd, Milenković Minja, 13. maj Ljub. Sača 3, finalni meč, Lača Aleksa, Crvena Zvezda, Šekulanac Vasilije, Crvena Zvezda.